Ma d'ar jetudu digemermat ban tollagat isho ba helleier e vo laket ar goz gagnom var abad en c'hoari va ziveza strolat piba. Met a gomans gwellom evank gouad evelato chiouas bati an donezon ou ekemper a ban ties al e breiz a bez. A-raok fin ar bloaz edo izom breiz 1000 donezon plasma bebzun, met pell eus ar chif mamam. Irio an deiz ar France prena diou drederen eus ar plasma gant ar stadou unanet l'ermeo gopred ar roerien, met e fall a zo dont da vea emvastek. A koz divar plasma zo deut pugur zo izoim, zo goulen e braz evit plasma d'ober louzeier. Louzeier vit penaos klevanchou ar goat, ar c'hank, penaos klevanchou kronik, matos oan. Memestra ve kleve deti an donezon ba kemper vi bare o brochal, red eo doubli an niver a donezon ou plasma. Vid don a ben e vo brase danti hag ouz pennet pev ar mekinik d'ar bem a vez implije dija, ar pal a zo dastum anterkandregan neus an nezon mou a ben tri bloaz. Vid poen eo pem a tregon, dregan, un kepel, an grad a tiu beptamit, pa pugur veget matos ron bruderez, vilak an du de zon. Dammañ vel eo raie oad pe blasma, red e kaout etre triwer a pemploset triugen. Met dizoum zo un tamm meuer a amzer a red e gotos pemzekte etre daouzon ezon. Perechu eo krouidig e ziveza astro la troariv a piba bastard. Gant Christophe Lemen eo bedigine d'arpezman, ennan e vez konted un enklask unan olvedel ini e va beelez. O bastard, ne ket ur ri kroazet gant ouian ket pete. O bastard zo ar bugel gred mez lezen, desket meuze neus ket pel zo. Ne ouian ket oaze, ne ouian ket oanze. Un istor ini enel kenan eo abaden nevez teatr piba. Ini Christophe Lemen. Sonjet noa da gonta an istorman, goude ur résidence gret et ti a regoz landreger. Or va ouest neus la reding, tu sais, moi j'ai pas de père. La reine neus e din a greiz tout. Hag me istor din me a zo monseier, quoi, me zo be disavet gant me mam, a ne ouien ket piou oa meuzad. Hag ze neus laka c'hant de zonjal penons vin me, pa vin ban epad, tost hag e la reine ze a greiz tout die vel ar va ouest sek. Oh le bâtard! Le sale bâtard! Mais t'es vraiment qu'un gros bâtard! Gwelvez krivet partout vin un deioù var voger yo! Antved eo bastard an abaden. Ur ger kalet, ur gunujen Gant Christophe Lemen e vez implijet ar german en ester kenta. Tout ar fliket zo mibien o zavik! Ur bugel gret gant... enfin, emez a lezen de la rede gant tud oant ket de rejet, quoi. Hag zevi j'ai gret kwap dioute quoi mosse, quoi. Hag me gav brao just war zonjal ya, vraiment mon hond de l'arze a sumi on ur bastard. Ijine deo bet an istor ar son erez hag ar inklad urioù gant Christophe. Me labouradara gant Thomas Cloarec eus teatr piba evit le reni tout an abaden. Grevus e oa penkenta e ranker chom gant ar vousc'hoarz. Ouais. Gure on eus kroget da eskem gant Christophe abre da war var ar pez noa c'hant da gonta, medie var ar stum on noa c'hant da lakad var a leuren, un drabenag hag a zo etre a c'hoariva hag arz a c'hant hag ar son erez, pe gure Christophe a zo a rog beza komédian, Christophe a zo kaner. Tost echu eo ar prantad résidence e zalant da chen wen e kemper, roariet e vo bastard adalek misdu e breiz a bez.